stage tele kungam sang ani ngia chi ya gablo review dine kin sang ma ha goi gi re nga khwal de me nga ani ngarang chi thongmo ani ngarang chi college chi ba ji changza la le de re ani mo ji changza de la nga chi bu ji ma shang zo college student na nga chi bu ji ma shi ke ta yo ma re khajin na nga bi khajin le la na mo ya nga la ta khare college kap chungala rokba pe ak pu chung sia che sia khajin na nga nima chik thengi du ya nga PG la de du samaya PG la de du samani nga Chandigarh sa do du PG la de du samani kunso khachi solana ta gonda khala apu mate ne ya moi khala apu mate ani nganzo khangda ni yam dunga khajin do shor ya ani special lengyu nganzo khala apu team indu la ni nga khajin shor ya ani PG wala yin thanda rang nikal jao la sa PG se nikal jao la sa ani nga mo ngosing me de ya inya mo ki nga la ke tang so ani nga yam de le syang zo flat chik ba ani moranji phala Chandigarh la moranji flat yo ya ani onna de le sya anga do moranji pingya phungi bi yor ngam de ya ani nga mo yam de de zamani mo ji di thimba ji min do khala na cutting di thimba ji min do khajina na mi sama nga te de kha kuya khar ge yo na nga la ta de sya mo ji cutting di nga thimba ji thu min do ra on chine nga ni cutting di thijin chu do khala tia cutting di cho yo me ani on di chu ya ani nga on chine mo ji changza la le de ya ani ta de la khun videography do ke se nga la pha gyu le ta de an thongmo di de te khwa di pomo di ya changza le de an changza khande me nga ma mo shoot chi tu za ma kha jin la na nga ra chi bu chi gi ya shira da mango chi shoot chi tu za ma re ine so decoration ta changma khande chi du ani most ngolo ani please take the reflection that the things are reflection is things so ani nga mo da thanda ya parlor la thanda ready chia do se ine nge ji mo ji nang ga ji khandu me the location the decoration pe abu do ndi samma kin zo latte go and stay with me gate dine maris and dine starting days morangi ji pargasha she's Renu and her husband Mora khoji ming kharela Prashant re ani more engagement ka ji picture ya ani de Mora ji Prashant Gauri and this is the interior view and introduction the changza decoration I just love the decoration you have kuch ya tadan dila mandap re the mandap re and the moranj nang re nang lo the twe me the nang ju pure khan mi mango do and then the chu ya ji la khun su gi nga ni mai khalana thongyu me ya midin so gi the ganpati sho thongyu me da ina khun su gi khare new feast start cheers and ganpati dosha da ya ko chung chung de shan pe ya ko chung shas and so de tene mani nanglo joe che the big fat wedding reda big fat wedding they see how's it looking sing sang you shaya tada de sing sang you ngaya de gang da ngaya nang di gang de la de din da di wa de la ya khala si du ta kunzu ya ani on de sama de du sama ha go se changza in de la in de do sa da ya saya march khajina na ya tudan din su ye jog so tu ya kunzu saya march and the big fat wedding Renu Gauri ka shadi see khanding ing jum tad nanglo ing jum sida de nanglo shuma nge changza ge rani nge changza levin de ta ten ne screen to de la kunzo ji pre wedding ka ji shoot do tyen sar ya pheje ya and DJ race ngata ya DJ ta ngara ya kangba ka thumin du khajin la na she thabe pe go nga ya ina thani nga phomo side ne ra ya she chapgi me nga how much but see the there are Moran race and this is DJ wala and this is the view see
हाँ मैं दे फमुत जिमा इंतो तरा फमुत जिमा इंते टेंटेने दिता आंटी रेशियास फमुत जिमा दिते टोस तदा तंदा मो बारात या चुज़ खाजोल लीरे चुज़ दुम्बा चिकला लीरे तंदा चुज़ोंगा दा चागा सास रेडू तया 아니 나 로버스 니야지 동물다 이네 아주 college 직바다 모이 나라마 쉽게 땅을 말이야 심마 망치를 게 땅을 말인데 지와라 나마 쉽게 땅을 동물도 빼먹고 그냥 나마 쉽게 땅을 말이 디디스 콜라 지와 아니 인도로 레타 웨딩 때인데 전당아 교보 가진 슈트라고 한 셰도나 양 슈트에만 그냥 끼하고 구마라 바라트레네 긴졸라야 कवरेज संगमा तो ये ट्राई छिवो सब दिखाऊंगा मैं सब दिखाऊंगा तुम्हें एक कवरेज दिखाऊंगा दे लाइटनिंग दिन जो डोंग ले रहा है खाने सिंग्स होते एडिटिंग दो छियो मिंदो तब एडिटिंग छियो मिंदो ते नेचुरल व्यू हंटे आगुत So the दुल्हन मंजूयन तो दे दुल्हन is with us you know kind of back they see the दुल्हन you know क्या बोल रहे हैं हाय रुपेश का चैनल ब्लॉग है हाँ रुपेश के चैनल को यूट्यूब पे जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच 뭐지 창상이 모델라니 내 창마데 제마 뭐 puncho 제마요래 안 단다담 제로 조시야 또 다른데 메이크업 나라 담보 슈 보모 수지기나 제마요래 아니 제마도 뭐다
बाहर जाबा रेनू बाहर जाबा रेन रुक जा रेनू बाय रेनू बस कर रेनू बस Don't cry. सो इसी दे नाल फाइनली गौरी दा ब्याह होया ख़त्म। वो अपने ससुराल चली गई है। ससुराल में उसे बहुत सारा खुशियाँ, प्यार, मोहब्बत सब कुछ मिले। शी डिज़र्व इट एंड हैप्पी मैरिड लाइफ टू प्रशांत एंड गौरी। सो अपने ससुराल चली गई है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस फॉर 10,000 सब्सक्राइबर, 10,000 यूट्यूब सब्सक्राइबर। आणि तुझे छे ना nga mi kyuma chikla ni cham da chewa tinde shuk chimbu tyo adela kinjo changma la yang ing thakba ni thuje nang la ra ani mo thune nga la cham da chewa de ni tiro nangs
아니 칼로심바 아니 긴소 과요 나 키우친데로 낭스 낭낭로 데로 낭스 낭낭로 망고비 마데로 낭스 가지나 망고 데나야 셈티스야 कोरोना रेलन टूर नांग चुलो ते ने खाती दिन सुक्का ने नांग चुलो थेरो नांग अनि ये जी वीडियो दी तो युंग वीडियो अच्छी अनि फिर गेलो जय हिंद एंड जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगा और इसी के साथ मेरे यूट्यूब को वायरल कर दो तुम्हारे ये जी यूट्यूब दी शेयर चिरो नांग कमेंट लाइक शेयर खर्च हुए ना सामा चिरो नांग ये हम तो टिंग भी दूंगो नांग आणि thank you so much once again thank you so much for 10,000 subscriber means a lot thank you and I love you nga kinzo changma la ya gaga todong ne gaush shira chimbo nya chi YouTube family changma la thuje nang bye bye